Chief Minister Yumnam Kiamsan August Nipan the Kangpokpi District Sanaba Sem Sari Joint Tribe Council Nadi CM gi Khongset boycott Tawgadori Manipur gi Chief Minister Yumnam Kiamsan Tha Sigi Nipan the Kangpokpi District Satuna Tongan Bakanglu ki micham miyam sing unaduna state asida tangdu laitaba phibam ama hanjinhanabagi wari sanaba chatnanaba thorang tawri kuki gi tongan ba civil society organization singna Chief Minister bu Kangpokpi District Headquarter da laknaba amasung Hauzik oiriba ungkhanabagi phibam asi karamna hantahangadage haibigi matangda wari sananaba haijarakkiba laikre khongset aduda Chief Minister kuki gi civil society organization sing amasung kuki gi chief singda ing tapna leiminasi haibigi wafam sing phongdoklaba yai haina panari masigi sumathakta IDP singasu unaduna makhoi gi kudong chadaba leiriba sing yengsingani hairi Amaromda August Nipan the Manipur gi Chief Minister Yumnam Kiamsana Makan relief camp ta lakani haina thorang tawribadu yaba ngamloi Naga sing khundaba mafamda official oiba program pangthok tringaida leingakna lengmai naga taruk pharaga minungsi yaudana hathok khibagi YL hana fangan gadabani haina Working Committee of Joint Tribes Council Manipur WCJTM na phongdokre WCJTM gi media cell na thador pawarol man hai Chief Minister na Makan relief camp ta laktuna internally displaced person IDP singa unagani haribadu yaba ngamloi Haukiba me tara homdoida Lailon Baifai village tagi lengmai naga misam taruk pharaga hatkibagi tawdokadu numit marifu mari helakle Laikidaba singi thawai yaudrba haksang sing haujisu Jenims ki mokta thamle Tawdo sigi matangda Jenaba miyoi amata faba ngamdabaga loinena mapung phana investigation chathuduna mihad asiga achumba wile fanganba ngamdri asiguma tanfam masida naga singna khundaba mafamda lengaki official program amata pangthokpa yaroi tamtiba mihad adugi achumba wile fanganduna mara lebising matik chaba chairak pidriba fawa naga singna khundaba mafamda state lengaki thauram amata pangthokpa yaroi hairi committee asigi phurukki miyoi sing civil society organization amasung community leaders singbu August Nipan gi thauram asi boycott tawinab appeal tawrukli misam taruk hatkibagi achumba wile fangdringaida naga singna khundaba mafam da lengaki official program pangthokani haina thorang toribasi naga miyam gi apamagi mayoktani naga gi luchingba sing village authority sing amasung civil society organization singnasu lengaki development project relief assistance natraga political dialogue kamari leinana lengaki official amataga unadun wari sanaba yaroi naga phurukki ayaba yaudana kanagumba phurub asigi lanai miyoi natraga lup amatana naga miyam gi mahut sinduna lengaki official oiba thorum singda saruk yaroi dabani hainasu cherol asina makata na fongdorkle namthak tawba thingsi asengba voter hapsinsi Election Commission of India na democracy ki phajarba machat asi masak thokna phajana bagidamak sengdaba voter lokthoknanaba special intensive revision SIR paikhatpa hauki khongthang asi state khargi election maya da pangthokiba oibana opposition ki kangbona yamna fana hainade BJP da vote thadaroidaba makai voter list gi lokthokpani haina fawa maral sinarki lebak asigi khwaidigi wangba wayal sang oiba Supreme Court ta fawa case thangalatuna thorang asi mai pakhandanaba yamna kan honaki adubo ECI gi khongthang asi Supreme Court of India na sawutki Matosum tauna Bihar Legislative Assembly ki mikal mamang da pangthokiba SIR da aranba mong da hapsilambani haiba elector lak niput taret electoral roll dagi lokthokki Matosumna State Assembly mamang da West Bengal gisu elector lak marfut tara mathoi voter list gi lokthokki Manipur ki yumthangnana leiriba Assam da special revision tawbada voter lak aniga lising nipu humdoirom electoral roll dagi lokthokki SR bu origasu SIR bu origasu commission mari lenaba che sangsing thagal naba akaknaba matam amapi akaknaba matam dugi manungda thagat pangamhaudoba kangbu dugisu atopa matam amapi dunu khudong chawa fangali madugi matung tarakpadadi final oina fongba electoral roll adudagi lokthokragani amuk hana vote thadaba yararoi Manipur gi oina haukhiba me kunthra dagi June 25 fawa SR gi thabak paikhatki apunba voter lak kunga lising marfut tara humdoi ga subna humdra humdoi gi manungda voter lak tara mapal ga lising kunthra humdoi chahum marfut tara mapal na form pisilaki revision gi thorang asida masa laikhidraba voter lising nipu humdoi mayum hongkraba natraga mari leinaba che sangsing thagat haudaba voter lak amaga lising nipan chani marfu humdoi amasung tongan ba constituency singda hanjana voter list ta chalamba miyoi lising humpu tara humdoi satruk marfu tara mari masak khangdok pangamki draft electoral roll fongkiba matamtuda Manipur gi chief electoral officer Arun Kumar Sinha na fongdokiba wafam singi manungda yauriba kharadi komjali singani kuntaruki July amada qualifying date origa pangthokpa SIR gi matung ina Manipur gi apunba register tawrba apun voter masing lak tara mapal ga lising kunthra mari chahum marfu tara mapal ni masigi manungda nupi voter lak mapan ga lising marfu tara humdoi satruk humpu
नुपा भोटर ना लाख मापनगा लिसिंग निफु चामरी हुंफु तरुक अमसुंग थर्ड जेंडर भोटर चनी मरफु तरा हुमदो यावरी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल असगी मतुंग इना नौना भोटर लिस्ट सलकिबा मसागी चही तरा निपाल तरा मापल सुरबा मियोय लिसिंग कुन चामरी निफुनि थोइनी तोंगान तोंगान मरम खरदगी भोटर लाख अमगा लिसिंग यांखै निपान चात्रुक हुमद्रा तरेट भोटर लिस्ट की लौथोखरे इलेक्टोरल रोल दगी लौथोखरबा मियोसिंग अपुनबा मिसिंग चादा 9.58 ने भोटर लिस्ट की लौथोखरबसिंग मनुंगदा मसा लेखिद्रबा मियोय लिसिंग निफु मरी चादा 2.05 खोंगुल लिबा ngamखिद्रबा मियोय लिसिंग कुंथ्रा निपाल सात्रेट निफु चादा 1.66 अमसुंग मतम चुपगी ओइना मयुम होंखिबा मियोय लिसिंग हुंफु तरा निथोय चामरी हुंफु तरा हुमदोय चादा 3.46 यावरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लमजिंग नमतक मखादा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल द याहुद्रबसिंगदा खुदोंग चाबा पिनबा मसुंग अरान अहुई यावबसिंग सुमथोकननबा हौखिबा जुलाई 5 दगी चलिबा ऑगस्ट 3 फावदा मरि लेनबा चे सांगसिंग पिखलकनबा खंगनख्रे चे सांगसिंग पिखतपा लोइनख्रबा मतुंग सेप्टेम्बर 3 फाइनल इलेक्टोरल रोल फोंगदौरी वालौबा सिथाउबा मयामगी वाकतसिंग अदु हौजिक यामना कुमना येंगसिनबगी मतम ओइरी तौबददी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल द यावरबा भोटर खुदिंगमक फाइनल इलेक्टोरल रोल द यावरकनी हाइबा लेते ड्राफ्ट ओइना फोंगबा यावर भोटर सिंग अदुगी मतंगदा चयेनबा थेंगनरगदी मरि लेनबा बेलो सिंगी खुतांगदा चे सांगसिंग खरा पिखलकनबा डिमांड तौरकनी चे सांगसिंग अदु पिखतपा ngamdragadi भोटर लिस्ट की अमुकसु लौथोखिबा याय स्पेशल इंटेंसिव रिविजन दा डॉक्यूमेंट 12 मथौ ताई हारिबा डॉक्यूमेंट 12 अदु पिखतपगी मतमसु हौजिकति लोइख्रे मरग असिदा लनाय मियोय खरना एसआईआर गे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अदुदा अरान अहुई यावबगी खुदम चांगदम पुथोक्तुना नौना येंगसिनबिनबा वाकत चेरोल अमा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दा पिसनखिबा लेख्रे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अदुदा युमनाक्ति यावरगा ममिंग अदुना असंबदा हाइबदी वाई जेट हाइबगुमना महूत सिनबा मयाम अमा यावरे हाइबसिनी हाइबसिंग असि कांगपोक्पी चोरचानपुर अमसुंग टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट टेंगनै हाइना पल्ली मसिगि सुमथक्ता ममिंग हाइफेट मानबा मपा ममिंग सु मानबा मयाम अमा यावरे हाइबगी वाकत लागले एसआईआर पांगथोक्लिबगी मरु ओइबा मरमदि असेंगबा भोटर सिंग खंदोकपनी असेंगबा भोटर सिंग अदु मिखलगी मतमदा मखोइगी लुचिंगबा खंजगदबदु अरान अहुई तौबा मयाम अमा नारोलदा हापसिलगा डेमोक्रेसीगी फजरबा मसद अदु मांगनबा ngamdanabagidamaktani खोंथांग असि यामना फबा अमसुंग लेबाक असिगी डेमोक्रेसीबो हेना मपांगल कलहनबनी हाइना लौबसु याय अदुबो अरान अहुई यावरे मदुगी खुदम चांगदमसिंग पीबा ngamgani हाइरक्लबनिना वाकत असि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ताबीफम थोई वाकलकलिबा कांगबुनदी हाई पावर कमिटी अमा सेमलगा येंगसिनबिनबसु हाइजरी थांगै सेंगनमकिसु मणिपुर सि मिटोक मियान चासिंगना लाखलबा स्टेट अमनी हाइना लौरिबनी मिटोक मियान चासिंग ईसीआई ना खंदोकपा ngamdrabasu नाखै सेंगबा भोटर दि थमनबो होनगदबनी मतंग असिदा पंजनिबो वाफमदि पॉलिटिक्स तौबसिंगना लैसु लैतबा मी मयाम अमगी मेमिंग भोटर लिस्ट हापचिली अदुगा मिखलगी मतमदा प्रॉक्सी भोटर ओइना थादै मखोगी थौरांग असि हंदक्ति माइ पाकलरोय अमसुंग अरान अहुई याउदबा स्टेट असिगी असिंगबु भोटर सिंग पुथोकनबा होनबदा थागत नरकलिबा डॉक्यूमेंट सिंग अदु कदाई फावबा चुंबगे हाइबदो येंगसिनबियु हाइजनिंगी प्रोहिबिशन लौथोखरबा तुंगदा मणिपुर युंगांगी इचाउ थोकले दिल्ली पुरक्प युंगांग थन्ना यावबा लगेज हुंफु देसामना एयरपोर्ट तगी फारे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामगी थौमिसिंग ngasi इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता फॉरेन लिकर यावबा लगेज हुंफु फागलगा पोलम सिंग अदुबु पुरक्लिबा मियोय 10 गा लोइनना पुलिस ता सिनख्रे फॉरेन लिकर अदु मियोय 10 ना लगेज ता हापलगा दिल्ली दगी इम्फाल दा पुरक्खिबनी हाइरी हिरमसिंग मतंगदा देसामगी सेक्रेटरी फॉर एंटी ड्रग एब्यूज निंगथौखोंगजम नोबिन चंद्रन पौमिसिंग दा हाइ इंडिगो की फ्लाइट अमदा दिल्ली दगी इम्फाल यामलबो फॉरेन लिकर पुरकदौरे हाइबा थाजनिंगाय ओइबा पाव अमा फंगवदगी देसामगी थौमिसिंग इम्फाल दा थोंगलखिबा इंडिगो की फ्लाइट अदुदा पुरक्खिबा लगेज पुमनमक चेक तौखिबनी देसामगी थौमिसिंग लगेज सिंग चेक तौबदा फॉरेन लिकर थन हाप बैग हुंफुरम थेंगनखि खुनाइदा मांग ताकनिंगायगी मसक ओइरे हाइबा खंगलबा फावबदा मतवसुमना मपानदगी फॉरेन लिकर पुसलक्लिबसी लाइबक थीबनी स्टेट असिदा लोन यादबा यु अमसुंग मयाई काबा ड्रग पाक सना योलकपना नोमा नोमगी खुनाइ सिमांग तागलकली मरमदुना मयाई काबा ड्रग अमसुंग यु योनबगी थाबक खुदकता थिंजिनबगी तंगाई फदबा लै हाइना महाकना फोंदोकी पामुसिंग द वांगांगबदा नोबिन चंद्रन मखा ताना हाइ अतोपा मियोय क्यामरुमसु फॉरेन लिकर पुरकलंबा याबगी ओइथोकपा लै देसामना चेक तौबगी थाबक सथरे हाइबा ताबदगी मियोय सिंग अदु एयरपोर्ट तगी मपान थोगलखिबा ओइगनी फॉरेन लिकर पुरकलिबा मियोय सिंग अदुनदी मखोइना पुरकलिबा युंगांग सिंग अदु मसागी लनाय सिजिननबनी हाइना फोंदोरखि अदुबो लनाय मियोय अमना असुक यामबा फॉरेन लिकर सिजिनगनी हाइबसी मरम चाबा वाली
दिल्ली पुरक्लिब फॉरेन लिकर सिंह अदो लमदम असगी मियोय क्यादा योनबगी पांदमदा पुथोरकप सोइदन ओइगनी तेसामना फागलब पोलम सिंह अदो पुरक्लिब मियोय तरा अदुगा लोइनना पुलिस ता सिनदुना मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन चथनबा अमसुंग लोगी ओइबा थबक थौरम सिंह पाइखत हनबा थौरांग लौखटले हाइनसु महाकना मखा ताना फोंदोखी।